Kakasi Students Union kalabu por arbana ya ke sorkar jelah bahkan penlong ya ke Umling Facilitation Center ke Batrikam ban pentrikam ya ke Migrant Workers Act ke bala penklan haba pediang ya ke rai ban pensange ikikam jong ke Shri Simen hadien ke jing yalang ban menteri rangba konrad ki sangma halor ki santeli ki matjing dawa u presiden barim ke KSU ba lambok star marngar ulaong baka seng kala dawa ban kendu no ya ke public hearing jong ke Shri Simen bat ban sospon ya UDC bat USP. Uyatu baka sorkar kala menjer ban tau ya ka Independent Inquiry Committee balalam kapat da ubrio balat luot klem UDC bat USP lambat kiken hon ki badan benta. Halor ka MRSSA arhajar khat riu bat ka kerdop talasi mender ubat lambok ulaong baka KSU katip baka amendment arhajar arpau kala let na ulat ka jela syaka sorkar pedeng ban panjing syai bat ka yeng ka syari kala dap kentat ya ka mudui persyak ya ka arhajar khat riu halor ka negrims ubat lambok ulaong ba UCM ulapa ya ka jing ai jing mut ka KSU sya umenteri ka sorkar pedeng bat kular ban sepenbet ya ka jing yalang bamar ban pens ngotu ya ki jing trekam bamhong halor ke jing tungkam MPSC bat DSC ulaong baka sorkar kala pentikna bala pendu ya ki interview ha ka tungkam group C bat jan kumbah nyopo person na ki arpulai tali ki mat jing penkala bala ai jing mut da ka reform committee usnam arhajar arpusaw ya ka MPSC la pentrai mentah kabang ibu nangkong pang kata ka julong juman na jing jiap saki belajar bolong ke public hearing nam daban shna ka Shri Simen kejimat dawa kalong ban scrap itu public hearing lani ban suspend ru ya UDC bat SP kiba hakte ke district hak jeng ya tiada jing ya tai ke bala jerong ka sorkar ru kala peni le jong hijau binogram bat le pon mandur kata jing tiada tai kalong ban tono taka independent committee ban inquiry itu jing ya ki bandan bukti kan kli di pelong lak duit di USP nonton benta iru em bat kita ki stit budak jong te jakar kendon bakal lihat bian pabian om ditang bakin haban nanti benia jenglong cuman jengjia public hearing and ti hap kene komiti kan pedru ya jenglong cuman jong ka memari yang dicegah nomor kidon kiksha kidon kikrem kidon kicakarep bat kumtar ter bat langba kene ka fact finding committee ladalap jenu hidu ba bakla lanti kamtam public hearing kengat jing penstom kata kalong ba kejing yakren na kaliang jong keseng bat ila banjur ru bakat ba kene ka fact finding committee kampat dep ya report kita kejing persang bat kita jing sedang jing trejuk na Shri Simen di persange total di sange telah nginget baksakan bat ke juban lak lada ka keren mentah ni bakat jing tre kenya sakmat jing iru misa habya perdat lang tekata ka pon banangko ka ibadai kena isu jo kena kira disoto ba kadai ka central subject kandai hati kupor bila pelong JK mat kalian juga sorkar jelak lah intervene kupor ban kular bandon ka joint delegation penyekren ba sukar India hari kane kadang pending sa kajing kalian di menteri sorkar cukup kuat kekia na way showay dinaliang juga sengim sukman song that bat ngaliang usiam laong baya kaju kami memorandum tak dorkas cukup ki isu ulapan boy hakti jong uta nyun mesta pada pek ke kepat kesia bat kalau ke sorkar jelar kalau kular ban tenli nanti ya ka seng berkuai ban penyo appointment ban nadaliang ko seng kerjo ko kren direct bat ni minister concern bedai bat ke isu jong krem mati bon ke jerwet jerwat ke hapok ni krem ke bangi na ke por spor ngiyo snow na ke por spor bat ni kuat bahantai kelong ke bajak bat guarantee ya biadai bat pini ki kajing kata transparan harkom tungkam tungjam ke bakaseng ke jukren na kapor support om tangham tempi siri buat di si babon di ba meju kren ilapan snow ba yiki personal interview nam ta grade B and C kadulu kadi dem pendu no andai na kaliang jongka sarkar kala di kana apa ya kasi andi la pendam kadang stang ya ka B kindia bagi amrindan ki belum complication happen examine dengan kami nanti bak sarkar kerle ya ke badan kamtam bat kamtam ke jing khot jing subah haka tungkam tungjam hakun rupan kalau khot subah ngan supan kan mau dehu arjar atusaw bakan yang jong ka sarkar kala kau ke reform committee balakri di bak Frederick Karkongo
ban pan bahasuk jeng terikam jong ke MPSC nila ai ki ajmut na kaliang jong kaseng bat ngai iru lasim jeng ajmut jong ki ru pokmat jong jelat ki stakeholder bat kata keju komiti kala submit government bat kidon kat totally kiba MPSC kala penterikam bat ngidang pan detail kes hak detail su untuk ki komiti kala komiti kala hak komen kenang ba niok penjena su de kum kalau kita kidon bentang kiba kaseng kala ajmut nang tapan ba kan pasti kila rong kita katop kena penjana su bat kidon tiboni ki jawat stok bitan ko bataan kam dei ke besok handai ile se kadang mi isni kendon ki jingkala bat kita ki bentang bang hak penakala na ka spor kenang ba taka jing angdot ka jing trang na kaliang jong seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita ki jingrung khang din kita jing ya simpisan tai tang badon itu ki MLA tam itu officer yo kam asgoba kendi benduk bandam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo la de menung ngindon kan no ki konyo mesti merai kai bengi yang kan ngorem kolong thungkam thungjam hapo ko jala habro department kedi belong transparent de kita ki benta kiba ya kren bat sarkar bat kiba ka sarkar kalau kubur bat la penterkam hot kam lepat dilik sing ngalak penong kampak lok cispa handai jan nyuko persen ai kalau kita kijing angut jongka nari yang jongka seng bro kowe kila urong bat kidang don kat tu ni kibenta belong beri teknikal betang hap tengko kan nak kalian juga seng ruk ni hap barsong kam dai bandai ke besuk pemangong kam tam MP siru yo se kidang don kibenta kiba ni hap ipan bah ke jikala jong pot pemita ki ai baru ni hap le bombong kanang bakanu benta ke bang ismu bing sedang kalong ke basisok bat ke bang ti ko wada ke jingkut suba junam hapo jala ke jumi ni ke implementation sebagai MRC kepala long an rusnam arja khandri misutu kawan rak stuk amendment ada rapau dan ki isbun ki kendrum kendram di bala penlompat ini kaan panpoi su gubernur na gubernur panpoi pas sarkar India andai nagaliang kaskan dia kala pan ke jingpensai na sukar jala bat kila sakiru di por idondu balik sepo kajing bisar pan challenge ya kedekaan ka tahu arja khandri andai hadu kawai ke kudu kelasu perkut no untuk kekias bat kalian ni juga seng kumangi terang bengi anglur ba kita kerdop pantalasi mendiar kita mendiang no wat ni sotu kidan jin hadu ka pratri kita kerdop ba la produk haga an jong arja khandre andai ge bengi ku aban ong kolong ni sotu ni se kenam la bat sna bro khat andai ni ku ba itu ki belum top priority ki caka sarkar ben sedang marma arja khandai kita saki ka sarkar ni khap ribon ku umling kawan ok klam covid kalan cek itu virus kendiat hadin mata sunam ni dalam penjeng tak fut apakah kasteng dari pensengit de kajingnya kan dalam terkasinya kalian siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marma bat kan sadandu kajon inspection di caka penyebit binia kenang ba ya kata ke kedok pantalasi ban cek mendia kan sedang dong nanti nepo umling bat kham tamru nanti po rata syara nanti po ijen listrik idon ki jerbet jawat kalian juga ndo ko siap hot man swala dep identify ki caka handai idon ki kadi gebri jong ki kuai ki tempo si terai caka ki masuk entala sang ban wat kuwi ka keniru ki labu lakum dulu sabnai pendap no ban wat ban yo caka handai ke betul nanti umling ba don lupa kamut ba lakum dulu apo arbanai itmi nanti ba kenek dok kemudian no kum kayang kai bor masra kajing start jong government nomor ka ani la kadau habdan hi nakaliang police department habdan hi nakaliang jong labor habdan hi nakaliang jong tourism habdan du nakaliang jong education dibat inbolang jaka nang ba ka state ke jing kam kita ni benta ki ba nakaliang jong ka jiafran ta kasingi ke ba sarkar kalau kubur ya ki ba nakaliang jong kaseng kala dawa habiadai ba kene kamirsa ka ba anjung pi nombala kalau bandra kalau an nem arjar akau hak dipor habangi puli ni kan ni badang senjor kadang tolak palak dek ai bangi polong ajmut sarkar tu por polong kariban klong ita kendon na gobok permit ban tersat hak ni ka an ba tmai arjar kau kena perpanjusu kata golong ke police protection nang tade ka jing
penalti je ki ba penkan je ni de hak tu ko kala pas ke kabinet bat kala phak su gubernur udan kini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat tam ya tak rai na kaliang jong ka sorkar kanang perjana isu bat yakni lakular palang pan hasu de kabinet la pas de mata kasni lakular ba naduk haduk hapo khasan segi kini ani trikam purano bat kenang ba kita ki perjala buan rum side man kepor Rem kita selalu yang rem kita kadon kita katrak rekod jika beri buan nak dulu kerja don tak seni ni menuju kala ni suban laju dalam sini kena menjolak supaya lagi gagal mar ni jusaki berbor ang baki ni kinong trai warjala ngimtep buan kador sesengi cukup trai belas ni jala juni hindai teng jol segi pelong pat jika mandi dengan tan ban pedri nakakti jumpi pulet nak jala buan berjingsa thong lekse mat kenau tu ko beji om soson boleh sama kot ubri nda lawak ke story kot ubri wadon pies pas we kecaka di kom kita ke jingje ngi sepen bor ek sorkar ba gari pen klanju su ki extinglo wadon pa banan penjanai pa menteri kam su nalor kini kedok badan nalor kini ki an sepan gile bor kumju kenang ba kan long double check ye ki beri ban don po ke jala jungi ba kinam bi urum ladlan kat ke bimar